Li medyada Mêrdînê jî navenda perwerdeya gel ji bo ciwanan kursa kickboxê vekir. Ciwan diçin kursî û hînê sporê dibin. Kursama kursa kickboxê em sürekli vêdê kursê dikin ji bo zaroka bedenen hem ruhen hem sağlıken hiç neelmê ti tiştî sadece ji bo sağlıka vanekî ev spor zehf qenca. Ciwan gelek memnûnin ku ji bo van kursên wisa têv vekirin. امتحان سپورا کیک بوکسی معلم مصطفی خوجا مدعلمینه سرمد دستکنی امتحان جبانگو همینه دا ام بوش نمینن ام خورد بکن. أساتنا فيدي معلم تعلم عن بوكسي جبو بناء بعلم بوكسي ساتنا فيدي. أم تشتاد علمن أم مصطفى خوجا خودش رازي بتشتا مدعلميني. Ciwan rojî di saetan diçin kursê. Bine emten xo kurse xanç xo havina xo değerlendirmiştikin. Em xo aliminin xo havina me xoş dise. Emten over kickbox em xo değerlemenin. Vaqtego me xo alimatam karı xo qormuşi bikin. Armanc ev ku zarok û ciwan ji tiştên xirab dûr bibînin û wextê xwe bi sporê derbas bikin. Axa bi bereket, hevaya germ û rewşa aram û ewleh. Ji bo çandiniya Diyarbekirê bûn firsendeke mezin li Diyarbekirê cotkarên ku dest bi sektora hiştkirina firengiyên organîk kirine êdî